Kako promijeniti navike korisnika u dostavi paketa? Od klasične dostave do postbox paketomata. Jedan influencer, 2 videa i više od 19.000 preuzetih pošiljaka. E-commerce raste, a korisnici žele fleksibilnost. Naš zadatak bio je jednostavan, predstaviti postbox kao lakše rješenje. Krenuli smo s edukacijom, nismo birali influencera po riču, nego po povjerenju. Fokus, stvarne situacije i jednostavna poruka. Instagram kao core uz podršku weba i radija. Prva faza, 28.000 pregleda, 2.700 posjeta i gotovo 3.000 pošiljaka. Druga faza, fokus na konverziju, više od 9.600 pošiljaka. Ukupno preko 19.000 preuzimanja. Ovo nije bila kampanja za engagement, ovo je bila promjena ponašanja. Influencer nije bio reklama, bio je most povjerenja. Od prepoznatljivosti do 19.000 stvarnih akcija.